Бүгін күн жылы, базарда кіші көп, мал көп болады. Şu 8 болу элек. Ассаламу алейкум. Базар аламын каналының катталуучулары. Базар аламын кайрадан эле Сокулук мал базарында. 21 ноябрь 2021 жыл болду. Чүй облусу Сокулук району, Сокулук айылында Сокулук мал базары достор. Biz birinci videonu çöp jemдер тартабыз, экинчи койлор, музоо, тоок, уй баарын тартып көргөзмөкчүмүн достор. Сиздер видео жазса лайк басып, суроолорду комментарийде калтырыңыздар. Мына базарга эми мал кирип атат. Баары кирип атат, эде чек алат abi. Заа жактан баштадык. Мына жылкылар, торпок, улак, эски кой, музоо баары келип атат эми. Базар эми башталды. Так, анардан баштайық, анардан. Анар қанша кем ака? 90 сом. Қаяқтық бұл? Өзбекстан. Құрмачы? Құрма 60. Анар 90 сом. Құрма 60. Достар, дәлше жем чөптер тартып көргөзмөкчүмүн. Сиздер алсаңыздар видеода. Лайктан басыңыздар. Қаншадан байка болар? 17. 17 сом. Жүгөрү. Базарда яшыр жүрүп атыптыр да яшырына. Ойлаңыздар. Малды ойлаңыздар, яшыр. Assalamu alaikum байка. Алейкум ассалам. Қанайсыз? Жакшы Жақсы ба? Қана нелер бар сізде жемден? Қандай болып атат сена бүгін? О, дроблин. 26 сом арпаның майдасы. Майдаланганы. Мардеги жок, таза. Мардеги жоқ, таза майдаланған 25 сом, а? Аралаш, жүгөрү менен арпа аралаш. Бұл қанша? 25 сом. Бұл да 25, а? Жүгөрү мардеги менен. Мардеги менен 22 сом. 22 сом бұлч. Тазасы? Жок, мардеги менен ал. Мардеги менен, а? Катары. Арпа жоқ бұл? Бүтін арпа. О, аралашчы? Аралаш 25. 25 сом бұл. Бола тұрған жер 25, а? Жақшы. Сілежөз, а? О, жүгөр кімдікі? Жүгөрү аксакалдыкы 23 сом. 23. Жүгөрү 23 сом. Assalamu alaikum. Қандайсыз, жақсысыз ба? Жакшы өзү. Ишти баштадым. Баштадық. Бұл қаншадан? 24 сом. Бұл 24 сом, а? Номер бересіз бе? Мынадан көйлі болуш керек емес, да? Көп мына. Айтыңыз. 700, 0700 800 287. 287. Жақшы. 1 килограмм тартып қойықшы. 98 сом. 98 килограмм. Assalamu alaikum байка. Александр, қандай? Қалайсыз? Так, bu жақта бош емес. Бұл жүгөрі полный. Қаншадан? 22. 22 сом. Золото деген сорт па? Жоқ. Алтын оқшап тұрмай арайын. 22 сом екен. Арпа қанша екен арпа? 24. Buğdayчы? Мешоктоп 27-26 buğday. Қаланына да бұдай ма? Олар да ошонун да? Ал майдаланганчы? Майдаланған 27. Майдаланган 27. Жакшы. Так, жүгөрү. Бул курок эмес экен, а? Канчадан бул? 18 сом. Курок эмес. Yok 18 сом. Assalamu alaikum байка. Қаншадан бұл buğday mı? Почем это? 27 buğday. Опты. Ар жаққа жем көріп алды. Мына малдар еми келіп атат. Так, мына жерде дагы жүгөрү турат. Assalamu alaikum. Жақсысы байка бұлар қаншадан?
17'den 200'ge. Ha bularçı? 20. 17, 20. Так, дальше çöpke kettik em. Neler var eken? Kançadan boldu eken çöp? Так, BD Press var eken. Tov çöp var eken. Saman var eken. Görüyor eken kançadan boldu. O ton çöp. BD aralaş eken bu. Bu kanca eken var eken çöp? А. Не знаю, чей. 400'den eken, 400. 400. BD bu la. А bu kimdeki? O 400. O jugarı. Onun iyisi yok var. Koy kanca oldu koy? 14. 14. Saman kanca eken ha? Не знаю, через WhatsApp да, это да, YouTube. YouTube да. Saman neresi yok koy? Что они подорожали, е-мое. Подороже станет сейчас. Каждый день подороже. Так, bu bedeler kanca. O saman kanca eken? 280. Arpa buğday. Arpa buğday aralaş. 280 sonuna. Ha bedeçi bede. 430 bede. 280 saman. Так, ayakta. Yok diyeyim. Bu bede kanca eken? Ya bayka sizdeki? Ha? Sizdeki? Yok. Tak. Bede kanca eken? Assalamu alaikum. 60 tük var eken yakta. 420 deydi. Tak, 420, 430, 400. Aralar. Bayga kança eken bu? Çöp. Kançadan geldi. Assalamu alaikum. 380. Toğuzuncu evi bu la. Tabii. 380'den geldi. Özlük sayetinde pıçan. 380. Saman 280. 270. 430. Hakta ne var eken? Kömür semen var eken. Pazarga mal keladat. Tuz menen jem var eken de bakta. Tak, jigörü. Jigörü kança var eken? 23. Arpaç. Arpaç. Arpa 24'ten Arpa 24. Buğday. 25. Buğday 25. Taraz işlep turabı? Üçgen okşayız der ya. Tuz kanca eken tuz? Tuz 8 son. Optonga kança optonga? Optonga kança? 1 kilogram az көргөз. 1 kilogram azayıp kalıp. Mına jakta saman keladat. Kelişini kütüp turayın evi. Surayın. Köçedir soda baştaldı. 35 deydi. 23'e verbe de. Saman geldi saman. Samanını көргөз oyunu. Kayırga toktaydı yani. Erçi barabız. Saman geldi. Arpa buğday eken evi. Tak 280 som deydi. Bu arpa saman mı, buğday saman mı?
Азыр сурайбыз. Ya arpa buğday eкен bu. 280. Ökü aralaş deyip bayke. Ekөө аралаш. Arpa buğday аралаш. 280 сом. Аркысын сурайын дагы видеону аяктайбыз биринчисинен. Бул саман кандай экен? Канча экен бул? Ya. Түшүп кетип калды, ha? Бул саманын ээси жок. Жакшы экен мунусу. Так, селос деп коелук. Кургак селос жүгөрүнүк. 250ден экен бул. Жүгөрүнүн бакалы пресс болуп чыккан. 250ден. Эми базардын ичине киребиз достор. Видео жакса лайк басып, суроолорду комментарийде калтырасыздар. Ана жакта башталды кой базар. Онлайнан түшүп көлдү жарым биягына айланып келген.